Idemo pričati o Tvrđavi, jednom od najtiših, ali i najdubljih romana Meše Selimovića. Nakon monumentalnog Derviša i smrti, Selimović se u Tvrđavi okreće intimnijem, prizemnijem svijetu, ali zadržava istu filozofsku oštrinu. Roman je objavljen 1970. godine i često se opisuje kao njegova najhumanija knjiga, manje grandiozna, ali emocionalno bliža čitatelju. Radnja je smještena u Sarajevo 18. stoljeća, u vrijeme nakon rata. Glavni junak Ahmed Šabo vraća se iz vojske razočaran, osiromašen i unutrašnje iscrpljen. On ne nosi herojske uspomene, nego teret besmisla, nepravde i osjećaj da je čovjek uvijek sitna figura u velikim sistemima moći. Svijet koji ga dočekuje nije topao. Društvo je kruto, hijerarhijsko i nepovjerljivo, a svaka različitost doživljava se kao prijetnja. Bez otkrivanja ključnih zapleta, roman prati Ahmetovu borbu da sačuva lični integritet u svijetu koji stalno traži pokornost. Njegov odnos s Anom, ženom koju voli, postaje jedno od rijetkih utočišta smisla. Ljubav u Tvrđavi nije romantična idealizacija, već tiha solidarnost dvoje ljudi protiv hladnoće svijeta. Upravo tu Selimović pronalazi kontrapunkt nasilju, strahu i institucionalnoj moći. Centralna tema romana je Tvrđava kao metafora, ne samo fizička građevina, već i unutrašnje utvrđenje koje ljudi grade oko sebe. Svaki lik ima svoju tvrđavu, strah, ambiciju, poslušnost ili ravnodušnost. Ahmetova dilema nije kako da pobjedi sistem, već kako da ne postane njegov dio. Roman postavlja pitanje, da li je moguće ostati slobodan, a živjeti u društvu koje slobodu ne prepoznaje? Tvrđava je i roman o šutnji, o malim kompromisima koji čovjeka polako mijenjaju, o cijeni istine i o tome koliko je teško biti običan čovjek koji samo želi miran život. Njegova savremena relevantnost je snažna i danas živimo u svijetu sistema, pritisaka i nevidljivih hijerarhija, gdje se sloboda često plaća usamljenošću. Selimović ne nudi utješne odgovore, ali nudi duboko razumijevanje čovjeka i upravo u tome leži trajna snaga ovog romana. Hvala vam što ste bili dio Knjigarijuma. Ako vam je ova priča donijela novu misao, novu ideju ili samo jedan miran trenutak, onda je ispunila svoju svrhu. Pretplatite se kako biste otkrili još velikih knjiga i velikih misli, ispričanih jednostavno i jasno, za samo nekoliko minuta. Do sljedeće priče čitajte, učite i rastite.